Braćula, dragi moji, danas je prvi dan Kurban Bajrama. Mi smo obajramovali jutros zajedno sa svojom dječicom, koliko je to moguće u inostranstvu, iako ne osjeti se taj duh kao prije, dok smo bili naravno djeca i u svojoj zemlji. Bože moj, opet se trudimo da sve svoje običaje prenesemo i ovdje. Sad je nekih možda 4, pola 5. Mi smo se spremili da idemo do trgovine. Potrebne su mi neke sitnice jer idemo našim kućnim prijateljima na Bajram i trebamo da kupimo ja i Mirso sad za 3 vrata, pošto su kod nas kao balkonska vrata, komarnike. Pokušavali smo da nam neko tu napravi, međutim, eto, nije niko uspio jer nismo znali da smo tu mogli kad je firma postavljala prozore da naručimo i komarnike. Tako da, eto, sad se moramo snalaziti, kupovati dodatno, samo eto da zaštitimo, pošto dosta ima muha i u zadnje vrijeme komaraca i svega nečega. I eto, vodim i vas sa sobom, pa ću vam snimati. Jako je toplo, iako je sad bilo jedan možda sat kiše i jako nevrijeme, i dalje je opet toplo. Ja sam se obukla ovako, ova džins suknja na meni, majica, moj ruksak, patike i to je to. Idemo ljudi zajedno u potragu za komarnicima. Evo nas ljudi, u Hornbach smo došli sad da vidimo šta ima i uspod da vidim zelenila sebi za terasu. Nešto mi treba da je ovako bogato. Neka olea, ovo je maslina, drvo maslina. Kako su dobre palme. Ova palma je suš 70 eura. A ova 749. Ali je ogromna. I predivno izgleda. A boga mi masno. Ali mi je ova maslina baš lijepa. I ovo je fino. Ovo je kao neka živa ograda, čini mi se. 35 eura. Ima predivni stvari. Idemo sad unutra da vidimo šta ima. Ono što smo došli. Tražimo, dragi moji, još i sa strana da nešto stavimo, da se ne vidi na terasu direkt, kad se sjedi, jede, pije, znate već na što mislim. Pa smo evo sad došli da vidimo. Ovo je sve popadalo od oluje malo prije što je bila. Znači, katastrofa je bio vjetar i oluja, tako da je sve haos. Hajde, mogu ja. Ali mi se ništa iskreno ne sviđa. Možda nekako. Evo ovako ja to zamišljam. Evo kao što je ovaj ovdje. Ja imam jedan čitavo nešto se izvlači taj sichtschutz ili zaštita za terasu, da se zaštita od pogleda, hajde da kažemo. Ali ne možemo zabušiti u ploče, tako da moramo kupiti gotovu, samo što se postavi. Jer se bojimo da nam neće oštati ploče sve od terase.
Ova dole ima jedna lijepa koja se meni svidjela. Ne prilazi, viš da se sve vama od vjetra, da neće past. I ova je lijepa boja. Ima antracit, ima ova, pošto nam je sve ovakve boje na terasi. Ovakav, ja, ovo crno. 115 eura. O, i ta je lijepa ova tamo. Ovo isto po ovu, evo. Nije lakirano. Ja sve se drugačije boje. Je li to drvo ili nije drvo? Pa bolje što nije drvo. Jer kisne napolje. I meni se sviđa. Kako, ovo kući? Samo boja, ja to jes problem, moraš uzeti od njih privez. Sigurno, 100%. Jer nema druge opcije. A kola? Ne može to u kola stati, nema šanse. Evo ovako, dragi moji, mi smo stigli sad kući. Ovaj haos zanemarite, to moram čist kad dođe. Mi smo našli ove na magnet. Ja se nadam da će nam dobro poslužiti. Hajde da kažem da spavaću i za dječju sobu i hoće, jer će tamo biti fiksirano i tamo ne izlazi niko. Sad ne znam kako se ponaša kad se više puta izlazi, ulazi. Pišite u komentara koliko ima iskustva sa ovim. Ja mislim da su koštale oko 30 eura jedno. 30 ili 35, 20 eura jedno, pardon. 20 eura jedno. Tako da, eto, sutra ćemo postaviti. Nadam se da će biti dobro. I da vam kratko pokažem. Poklončić jedan hediju, kako bi mi rekli, Bajramalu, koji sam ja pripremila sama. Gledam uvijek kad imam vremena da ja sama to pripremim i tako, eto, znate kako se kod nas u Bosni nosi, tako da, eto, praktikujem i ja to. Moja jaja, zanemarite domaća, to uvijek imam, tako da bit će dobrih recepata i dobrih kolača. Ništa, ljudi. Idemo polako, pa ćemo se čuti nekom drugom prilikom, vjerovatno, jer ne planiram snimati nikoga. Eto, vidimo se, čao! Dobro vam večer, dragi moj narode. Ćao ljudi. Ako se pitate šta radim u ova doba u autu, trenutno je 12 sati i mi idemo na pecanje. Idemo na pecanje sa Mirsom. Danas smo, eto, dogovorili se, spremili i idete i vi sa mnom da vidite kako će to biti, da li ćemo imati sreće da ulovimo šta. Inače mi jako volimo ići na pecanje i uvijek se radujemo, tako da ovaj vikend će čitav biti posvećen pecanju. Eto, vodim vas sa sobom, pa ćemo se vidjeti poslije. Sad smo ovdje parkirali, predivna je noć i moramo ići jedno možda koliko već odavde. Koliko je daleko? 50-100 metara. Tako da, idemo ljudi lagano, držite nam palčeve u avanturu. Kako pravi ribare kažu da nam bude bistro, pa ćemo da vidimo. Mi smo ponijeli sebi hrane ko da ćemo biti 100 godina, a ne 2-3 sata. Ovo je doživljaj za djecu, a i za nas, tako da. Stigli smo, dragi moji, nemate, 2 minute nam treba, eto, bukvalno od auta do ovdje. I fino nam je što imamo klupe, sjedimo i bukvalno nam voda, što bi rekli, ko na dlanu pecamo, tako da nam je baš lijepo. Blizu nam je i kuća, tako da ostaćemo koliko nam se bude ostajalo. Tako da ne moramo razmišljati daleko nam kako ćemo, spavat će nam se i tako to. Kao negdje sakrit. Već kak pjevat?
Jes lijepo. Pozdrav ekipice moja. Evo nas na jezeru u Sloveniji. Opet smo došli na pecanje. Svi smo tu na okupu i baš nam je lijepo. Lijepo je vrijeme, nije previše toplo. Tako da uživamo. Sad hoćemo kaficu sebi. Mirsad je glavni majstor za kafu. Jeste, uvijek bio. Pozdrav. Pozdrav narode. Kako nam je ljudi lijepo, da vam mogu samo dočarat preko kamere. Predivno je mjesto i hladovinu imamo. Apsolutno sve. Uživamo, sad hoćemo kaficu pit, uživat, odmarat. Tačno je za odmor dušu dalo. Gdje si Anida? Gdje si Anidice? Evo priprema za ručak. Predivan prizor. Evo sad tetak nam pravi da jedemo. Jo. Vidiš kako je lijepo. Sav nam ugođaj. Gdje ovo uslikaju sad pošalj Nervin. Prelijep nam ugođaj. Ovo ja snimam za svoj video. Jeste ponijeli luka, nisi? Nismo zaboravili. Nisi ono kupati. Imao seljak, valjda je posvio. Sjedi tu mala. Mali. Ali nisam nigdje vidjela blizu ništa. Lupi, lupi, lupi. Kako je ovo dijete slatko, ljudi. Alena. Alena. Čim se sir istopi, dobro je. Mora biti ono da je... Oma, ne snimaju mi me gudove, to ćete... Ne snimam ništa, ženo. Lisa, Snimam meni kako ove Ćevape otvoriti. Hoću. majstor peče, vidiš. Pripremiti. Nada smo trebali... Ovo ne moraš ti na to. Pa stavio jedan ćevap i doći odmah. Ja. I mi kad smo išli pre neku večer ništa upecali nismo.